आकांतवाद मुळासकट ना करप ही आयच्या काळाची गरज. तशेंच आकांतवादाक पयशे दिवपी स्त्रोत्रांक थांबोवपाची गरज आसा. अशा संघटनांक कोण पयशे दितात तांचेर कायदेशीर कारवाय जावपाकूच जाय, अशें मत प्रधानमंत्री मोदी हांणी व्यक्त केलां. ते तिसऱ्या आकांतवाद संघटने आड कारवाय ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या परिशदेंत दिल्लींत उलयताले. ह्या परिशदेंत वेगवेगळ्या देशाच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो. आकांतवाद सोंपोवपा खातीर कितें करप हे विशीं 2 दीस चलपी परिशदेंत भासाभास जातली. Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism, in different names and forms, tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. Even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. The livelihoods of people are taken away. It is all the more important that we strike at the root of terror financing. Friends, in today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism.